Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hande ko dimanche 14 juin 2026. Voilà, cagnotte Solidarité pour la Guinée. Hande kadi ide wondi do den Sœur Maïmouna depuis l'Allemagne, kanyung Modi Mamad Lamine depuis l'Italie, wondi do Bappa Jamiou, wondi do Saïko Mar, wondi do Mohamed Diallo. Donc voilà, haray hande kadi en ari do den yewtugol haray onon wonbe jawde pardon e Tidjane la puissance haray iden sendite live on ok haray Tidjane si tawi da wawi wadu en dum on lien on wadu lien on, donc on est en live déjà. Haray jama on fo yo sendite wada cœur jiding, c'est très important hande hiden doa yewtude do den surtout fi Fonike Menge et Billoba. Ande yewtay fi mabbe do moƴƴa parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Donc il faut que Guinée ben fou wawa anditugol fi be do ko kambe ata nangede di kidnapping ji do ko Fonike Menge et Billoba fuddori. Donc, à part que yewteten fi cagnotte mengon, il faut préciser wondema le 9 juillet aro haray woni duubi didi beno nanga fi be darani gonga. Beno nanga fi enen lagine no hettoren enen Guinée be wonbe fondo do yewde haajuji mum wada ko faala fi enen no hettoren kambe hibe wawno jodagol be jaba ko buy jabi heba otoje jane heba poste ministériel wada ko faala yetta mbudi kambe be jabali dum don musibe am enen Guinée be heddibe be wonbe en liberté, surtout wonbe diaspora enen se wawali hebugol say mo jodote de yewten fi be do wallahi haray en toni, wallahi haray en hollali neddanke yagal mengal. Donc hande e yewtay fi dum do e yewtay kadi fi Fouta Diallo, parce que Fouta Diallo hino wodi himbe meden jodi beton hino wadde politique politicienne e hore leñongol dum do il faut yewten fi mudum. Iden andi Bappa Jamiou no woyi dénonce de très bien fi affaire Fouta Diallo ko woni feƴƴude ton. Donc fewdo do de ni men écouti message ji buy ko wonbe woni wiide to wonde Bappa Jamiou no yenni mawbe ben Khalifa général Fouta Diallo on Elhadji Abdoul Kadiri awa min on personnellement mi do humpa di message ji ko ela parce que min mi wawata wondude Bappa Jamiou o yenna ben mawbe don den min mi ronka mo wiide yo wattu sifa dum do yo accirni dum do min no moƴƴana en few, c'est pas bon. Donc awa haray ono wiibe Bappa Jamiou no yenni ben mawbe don adde message ji min mi do tori on addanam plus 33 752 56 16 82 addanela do message ko Bappa Jamiou yendi ben parce que mi meda nande on message Bappa Jamiou au contraire ko defandugol be Khalife général Fouta on be woni ko dum Bappa Jamiou woni parce que ko onon entourage mawbe ben ko onon woni ko nyoli bof ko onon woni wadde politique politicienne e hore Fouta Diallo hande on lanni men yeyitude men jibinande Fouta fo et CNRD yeyitudo men. Parce que hande Fouta Diallo, c'est impossible. Ya daru inna hay vive selluta len Diallo. Tellement que on yeyiti leñongol fop. Parce que ko stratégie mola na do wadon avec les ministres cadres be ko jogi den tonkon. Fop histoire on winday. Parce que c'est pas sérieux, c'est pas responsable. Non, c'est à dénoncer. C'est à dénoncer parce que ko politique wadon hina fi leñol ni. Hina fi leñol ngol jokkudon. Ko politique wondon wadde. Fo no wawe take yewtede do parce que no juuti mais kono men andi na yo meden andi fo menen kadi non ko men jibinande Fouta ina onon jey Fouta de on halfina Fouta onon hikkibe bawo Elhadji Abdoul Kadiri fus wada ko boni ko onon entourage on naati be kala ko be naati parce que kambe déjà âge mabbe on permata be wadugol hay ko boni ko onon woni ala japazon ko onon woni andi ko fewndi lagine ko onon andi hande hino ƴettede coofe lotire wecce onon iɗo andi ɗum
gilande ma ko palais Mohamed 5 hanko dernier village la Guinée ko pagay manipulation jarabu yewi mola nangi no ukke nder leydi ndi seytan wi mola nangi no ukke leydi ndi hibe jetti féticheur hibe jettude hay himbe be irira ni be jettude nayi wuurudi be irira ni be lanni jukkinde jibinande la Guinée nden onon ardibe Fouta be fow ko be fow wimi hidon wadi politicien hidon ukki e OCNRD hidon yeyiti jibinande mon nden fop hande men fop men yeyita no ma CNRD sabu modo onon ardinabe Fouta so inni wonde ma dum do c'est pas dénonçable minni c'est archi faux c'est dénonçable parce que c'est pas bien ce que vous faites mo ya few hande fo ino andi ko waddon Fouta kon gilande ma coordination nabi onon ardibe dina nabi onon ardibe Fouta fo gilande ma ko district ji ko sous-préfecture ji ko ala hay nokku ko tawatani on yara ni jibinande Fouta den no haniri vous avez politisé tout hande hay fi pomme de terre sa remay ko politique wadata ko mara ina vive Mamadi Doumbouya on nana assez trop c'est trop voilà ko wido non Bappa Jami no yenni mawbe ben Elas Khalif général Fouta Elas Abdoul Qadir Diallo meden humpa yenden yennore donc adda non men si tay ko fi dénonciation tout il faut dénoncer mais faut men dénoncer kono jey Fouta donc voilà mi jonna do parole kongongol mi jonna do tigi Bappa Jamiu voilà un fuddore Bappa Jamiu après Tidiane la puissance voilà merci vas-y Bappa Jamiu xaray on jarama mese iloba baadi gomi do hiwro mo fo mi fuddore Hajja Maimouna Bari from Allemagne e onon hedditiɓe wonɓe nder gaɓen fof miɗo hiwro sukaɓe men kadi ɓe wowde wondude nder gaɓen ɓe tawtara ɓe heɓali feere argol hannde ara en anda ko ganto hondu woɓɓe maɓɓe haadi ara woɓɓeɓen kadi ɗen humpiti ko sabu golleji ɗi haray onon kadi wonɓe men e heɗade ɓen fopp e nder lagine ha e yaasi lagine on fopp on kiɗon hiwra hannde ko ñande 14 lewru jeega ɓuru kitale guɗuji ɗiɗi e 29 ko adi kon fof taw miɗo wettani on fof saɓandema yimɓe ɗuuɗuɓe gilandema mi fuɗɗa attaquede maɗum wi'ede wondema miɗo yenni mawɓe ɓen jon fo miɗo wowlude ɓe haalaji komi ɗaka ɓe haalude ko tatara min on mi anda miɗo yewtude ɓe komi hanaɓe yewtude saɓandema min kadi komi tawaɗo e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen saɓandema ɓe wawi wonde hay soro am donc joni noon ɗum ɗon miɗo toro kamɓe wiɓe ɓe wondema mi yenni mawɓe ɓen ka sabi Allah yoɓe addanan on audio kami yenni mawɓe ɓen ɗon mi wodiri e kala komi woni e ɗaɓɓude e ɓiɓɓe an e kala ko woni kon si tawi no woodi toon kami yenni mawɓe mi landoto yaafi e yeeso aduna on o fof makko ɓeɓe mi wondi ɗo kadi ɓeɓe mi wondi ɓeɓe nano toon hito mum tatara meɗen wondi hay goto e maɓɓe bambantalan fii miɗo yenni mawɓe Fouta ɗum mi heɓali on taw yimɓeɓe mi wondi ɓen worɓe e rewɓe mawɓe an e musidɓe an onon yiɓɓe lan ɓen fof kala yiɗɗo lansinani miɗo yenna ɓeyta ko yomi accara on tigi weltanaki lan e ɗum kono haray tigi on ɓe mawɓe Kalifa Fouta ɗo ɓin omi marta kami yenni ɓe donc kono on andi CNRD on ala ka ɓe ala e rewde wayli ɓe ronkumenen yomin deƴƴu mi tañƴinike haray ka haqqi ɗum an toko tun haray joni ɓe faala rewde e mawɓe ɓen fii yomin deƴƴu par ce que koɓe woni e delanko ɓe faala yomi accirni wowlugol ɓe faala ɓe accirni wowlugol fii ɓeɗo mi accirni fii miɗo ɗuɗɗinde haala kay yomi deƴƴu so wattani hakkildi lebbi sakkitiɗo miɗo ɗoyti yewtorende moƴƴa saɓandema ɗin attaque ji ko ɓe woni mi addande ka privé wona ariɗo wona tato wona nayo wona njowo donc aray noon mi andi ɗum ɗon on ko dow woni iwrude fii faale deƴƴingol lan deƴƴina kadi woɓɓe goo kadi ɓemi wondi par ce que comme wona weede mi haala yimɓe ɓe yoɓe accu fewtugol e hedde e ɗimpiiji ɗo haa ɓe wii wondema wo sukaaɓe ɓen Fouta no yennude mawɓe Fouta wo ananata maninkaɓe no yenna mawɓe mum ɓen min ni maninkaɓe ɓe feeta ɓe wakkilotmaako ɓe walla ɓiɓɓe maɓɓe ɓen haa ɓiɓɓe maɓɓe ɓen laamo ɓe ƴetta kadi ɓiɓɓe ɓe formulen ɓen ka men sukaaɓe men ɓe hoolorinoɗen ɓen fof genre wono Sellu Balde en Ousmani Gawal en monsieur Souleymana Thiangel en Alpha Bakar en Malade en ɓen koye wata kontude
ɓeɗo fof ko formanoɓe fino ɓe wallira en no laamoroɗen ɓen ɗon fof ɓe ƴettama joni ɓe wattama ɓe yetama ko Mamadi Doumbouya woni sooɓe ko enen ko jokkuɗen ko wona sooɓe hande Fouta Diallo ala parti hay goto wiyeteɗo oɗo ko oɗo woni hande parti mo jokkuɗen ko partiji men ɗi fof ɓe honciniɗi ɓe walliniɗi ka leydi ɓe yaaɓude fiyo mo maɓɓe on jooɗo joni mawɓe men ɓe yaha tawta mawɓe maɓɓe ɓen wallitoɓe fiyo mo maɓɓe yo laamu enen mo men o yana ɓe men ɓe yana Aliou Ba no soka Nene Usu no soka Fonike Mange mo andan ɗon hoore mon hay e gooto hen heɓaali hari mojobere wiyetende ko mojobere fi dartagol lagine politicien ɓe ɓen ɓuri FNDC tawatara on ɗon e force vive on ɓe immoɓe daroɓe dankaranno fino wawiren heɓirde ka men en nafa wawen heɓude démocratie ɓen ɗon ɓe nangue Fonike Mange en sa yii ɓe yimmi ke Europe ga ɓe hooti toon ko tanƴinagol si yimɓe yehi toon arayno wawa provocation si ɓe yehi toon ɓe a nangiɓe enen jama lagine on en fof en immoto sabandema on ɗon haray wiyatake ha ko pullo nanga ɗon ko Fonike Mange wakkilori ɗum immi yehi fiyo taw hara leƴƴi ɗin fof immoto daro wiya oɗo wona fi leñol makko ngol o nangira ko sabu ko faala jokkugol gonga kon kono ɗum ɗon o fof ɗum e jama on jaɓaali faamude toro Allah o yo Allah faamin en o andina en tigi tigi on sifa Fonike Mange en si nangama e leydi tawi woni waloto deƴƴa sifa wano Billo Ba en sifa wano Habib Marwana en ɓeɗo ɓe fof maɓɓe si ɓe nangama e deƴƴi haray ande CNRD on ko sago mum woni heɓude fewɗo ni ko haalno ko wayra ɓe gayni wadde manipulation ɓe sikki ɓe gayni wadde manipulation ko ɓe wadde kon ko ɓe haalno wadde ko accitugol ɓeɗo ɓe fof maɓɓe ɓe libéra ɓe wayri ko ɓe kidnapirno wano Aliou Ba en ko wiwata Aliou Ba tawe élection wayari ɓe andi Aliou Ba si sendu tawaka Aliou Ba tawama hatta harayno tawi sendu no tawa par ce que Aliou Ba no wawno tappude ɓe fof ha ɓe ɗata o jooɗo e hoore jullere laamu ngun ɓe tawi koɓe wata wadde kon ko nangugol mo naɓa e jogo fiwata o tawi e ɗum ɗon joni noon wayri feƴƴiɓe haani ɓe accude ñande jeeɗiɗi ndu lewru wondu darade ɗo lewru jeeɗɗaɓuru ndun wona e duuɓi ɗiɗi gilandema Fonike Mange e Billo Ba kidnapa naɓa fiwata gonga ñiiɓu e nder leydi men ara min miɗo toro en yen ɓeydu wallidirde ɓeyden faamude ɓe mawɓe men maɗum ɓe mawɓe wonɓe wiwde wondema kañum no yennede mano ɗumanede yoɓe andu ko golle ɗe ɓe haani wadde ɗen fii Fuuta ko ɗen woni ɓe waɗa tina ɗum hay goto ala fof weltantono ɓe si ɓe waɗi golle sifa ko ɓe mawɓe ɓe hottugine ɓe woni wadde kon haaɓiɓe maɓɓe laamo si ɓe waɗani en ɗum ha enen en laamiɓe goɗɗo yennayi ɓe wallahi yennataɓe kono si ɓe walli en hata e joni ko yoɓe ƴettu yimɓe men ɓen ɓe lammi ɓe jonna ɓe to yoɓen ton laamo e hoore men ta ɓen koɓe laamoto kon kadi ko fiyoɓe lorru en wona fiyoɓe nafu en ko fiyoɓe bonnu lagine wona fiyoɓe nafu lagine e weltoto e min on ɗon mi weltotako mbiɗa andi kadi kala neɗɗo faalaɗo ɓantal o wawata weltade ɗum ɗon wawataɓe kadi weltorade aray yo Allah on sanju ɗin faamuji entourage ko ɓadiɓe ɗon kon haray ɓe ɗayna ɓe ɓe ɗumanno wona mawɓe ɓen wona Alaji Abdoulgadi Diom fof ɓe joɗɗira ka Khalifa Fouta fiyoɓe waɗan jama on yo jama o yawka maɓɓe ɓe duwano ɗum ko ɓe joɗɗira ko fi humpegol ko honno Fouta fewndori mande jalon e ko way tawan ɗum no naati nder toon ko fotnara ɓe gaynire gilde ɗin situation ji ɓenna fof yo yaafondir kala konngol ngol ɓe wowni ɓenni ɓe neli e Fouta ɗum si yettike toon haray koko jaɓɓete haray tigi tigi on yo entourage maɓɓe o yeetoɓe koɓe haani wadde kon si tawi woni ɓe faalaka nande goɗɗo no kiritaɓe kiwaɗaɓe critiquage min on kala wo ardinaɗo e nder kame en way tun haray ko enen fof hawti mo si Allah laamiɗo jaɓi on tigi si waɗaali ko haani wadde kon min on mi wowlay min komi inni mi yaari hay hunde ko ɓe waɗi kamɓe Alaji Abdoulgadi Diom fof koɓe haani waɗande Fouta ko tatara Fouta fof wawa weltorde mi yaali taw ñande jeeɗiɗi ndu lewru jeeɗɗaɓuru ɗo timmay duuɓi ɗiɗi gilandema duuɓi kat duuɓi ɗiɗi woy gilandema ɓe waɗa par ce que ko 2024 woni ko ɓaɗo 24 25 26 woni aray woni duuɓi tati gilandema ɓe won ɗon min on mi yaali hay pus ko tata ɗum ɗo ɓe waɗi si Fouta hande si ɓe ala ɗon Fouta Diallo fof harayno weltori nden toɓɓe rewaɗande ɗon mi yaali kono noon so yi haray ɗon wawi mi addande kadi miɗo humpa kadi ɓe wonɓe inde miɗo yenniɓe aray yoɓe addanan kam yendiɓe ɗon haray on jarama mi toro jama on kadi yandi fi Allah e firnaɗo sabi Allah
kafi affaire kañotoɗo immoɗen daroɗen fimu ande hiɗe mari labuddaji waɗeteɗi mo ala waɗata ko faala mo ala wawata yahude ka faala yahude kadi haray siɗen faala yawde ka hande yawde ton waɗen labuddaji men ɗin e waɗay kadi ko hande wadde kon ɓe wonaɓe wi'ede ɗo kañum ala yennude mawɓe mumɓe Europe ɗo kala wonɗo Europe ɗo wi o ko o yoɓay o wallinayi 200 € par an ɗum ko forcé woni ko payku woni ko mawɗo bobo jibinaɗo mo 3 mois wallinante 5 € kamɓe enen noon ɗo goto a yi'ay woɓɓe no wona ɗo duuɓi 10 hara ha hande meeɗa kutisande le ñolngol meeɗa kutisande Fouta Diallo keeso Fouta Diallo o honto woni honto keeso Fouta Diallo o woni honto ko wonɗen e wadde kon tatara ɗum ɗo sen maapike ko ɗon jeteten wawen dandude hoore men kamɓe hande si goɗɗo hokkiti kamɓe si goɗɗo hokkitaniɓe kamɓe ɓeeto laamiɓe en ɓen jooɗiɓe hoore men ɓen forcé hande si goɗɗo e maɓɓe fokkiti fi leñol maɓɓe ngol ko leñol maɓɓe ngol yoɓanta on tigi paasi ko kamɓe yoɓanta on tigi hôtel ko kamɓe yoɓanta on tigi hay ndiyan ko yarata kon kala ko ñaami so arti resiji ɗin o jonnayɓe lamɓe maɓɓe ɓen jonnitamo kala ko finance kon si tawi wona kamɓe jonnimo direct so yii goɗɗum ko faala o soodi si tawi tu woni hina fi makko kanko tun si tawi woni o soodi ɗum ɗon on so hewti tun so jonni ɓe resi on ɓe jonnitaymo woɓɓe ɓen hay ko soodani hoore makko kon so holli wooda e ƴettuɓe jawle ka juuɗe mum waɗa ka jiifa makko ina ɗum ɗon fanko fi o wawa heɓude no wuurira ara o son jaaki enen daraniɓe leñol ngol ɓen ko yoɓeteɓe kamɓe enen daraniɓe leñol ngol ko wiyeteɓe yo deƴƴitifa amen menen ilo ba en e waaɓe no ɓeeɗo way tijjani en toola ba en menen ɗo fof Abbas ba Abbas en fonike oɗo on nennete Habib Marwan yeji sipay ko wonkum maroko kum sukaɓe mi wata kontude ɓe rewɓe e worɓe ko dari ko fof ɗum menen hay goto wiyata men hay men jarama fayda wiyete finaɓe mawɓe wonɓe waɗande men message jarna men hara ɗum woɓɓe ɓen hay suusata nanede hiɓe jarni men awa haray miɗo toro jama o yalma findin en faminayi andinayi kon ɗum woni ko hande wadde fimin si tawi iɗen faala fooɗude kono so tawi ko ni faare deƴƴingol men menen wolo ko ɗum mi haalani ɓe sakkitirɓe mi sakkiti yewtide ɗo min ni onon ko Allah okki on ko gande e hundegol Qur'ana min kadi Allah no okkinmi wowlugol on acce mi wowla so wi mi wowlata awa haray ko onon waɗi ha mi wowli komi wowli o min kadi mi wowlay voilà min kadi ko ɗum Allah okkimo ɓe men no waɗi ko Allah yiɗimi ok Bappa Diamé haray ko ɗum on jarama merci beaucoup Bappa Diamé voilà haray on nani intervention c'est bien c'est propre haray ɗo en arde ɗon e Tidjane la puissance en salminay ɗo ɗen wonɓe wadde commentaire ji ɗo ko page men ɗo ilo e la diaspora africaine haray noon son waɗi cœur ji ɗin on senditi koko hawtuɗen koko en wallidir c'est très important mo be men yo waɗu ko duwa waɗude kon parce que ɗo hay goto yoɓaka ɗo en fof meɗen ko en wallidira woni c'est pour le rouge jaune vert ko ɗum wonɗen ɗo voilà donc haray ɗo ɗen Alseyni Ba haray a salminama Buy Bari Timbo UFDG Bari Wulori 224 Yassine Balde haray Mamadou Malal Korfo e Diallo Wuri ɓeɗon ɗo ɗen on fof meɗon on salminama donc onon hedditi ɓen kadi haray foye mum mi arte moɗon si Allah jaaɓi donc haray ɗo wonɗen jonnude konngol ngol Tidjane la puissance kanko kadi o waɗa intervention makko vas-y Tidjane ara musuɗum o yafoto mi salmini wonɓe ɓen ka WhatsApp ɗo fo Mr Mohamed Koto Moutar Monsieur Mahmoud Hadja Allemagne Cheikh Oumar ara ko ɗo wonɗo aray kadi mi salmini kala wonɗo e darde enne lalagal adunangal ɓayno hande ƴettude Allah iɗen tawa eɓe guineɓe ɓe hooli eɓe guineɓe ɓe woni ndarude ɓayno ɓe suti pellet wona gonga darande e nafenani darande ɗe mi wiyano iɓe suti pellet en ala feere moyen jimen yaaja kono iɗen jillindirde fii fof
e fi ɓengure men nde tawde pellet kaleyde ɗo eɗen anndi wonnum innete facture a gollay ko ŋaɗi fino wawira yoɓirde facture ɗi ma ɗum fino wawira cippirde ɓengure ma nden yettitaɗo ɓiɗɗo ma naɓaka kawtal ma inna danka nela maka bureau ma maka yaye ma ɗo ko ɓen takon chacun pour soi Dieu pour tous kon ɗum e hoore mum eɗen ƴetti tan pijama on fof so yi hannde ɓurɓe ɓen no yiiɗi gonɗe wadde no weltani e no duwana ɗen e kadi seeɗaɓe no woodi ɓayru allah wolanno ko noon waɗi ko tawi gooto yele fo tawi gooto heɓu miijo innugol fo yiiɗa e ɗum nelaaɗo e hoore mum fo yiiɗano nelaaɗo Cellou-Dalein c'est l'homme le plus populaire de la Guinée so hannde son inni ɗo gila 2010 ha ko fewnden ɗo 2026 neɗɗo ɓuraaɗo yiiɗeede e histoire la Guinée e ƴetti tan Lansana Conté ha ko fewnden ɗo o yaltinta ɗimmo wawɗo wa sellu moyguɗo darjuɗo ƴewti wa sellu ko ɗum e hoore mum on yiye woɓɓe no aybina sellu ko ɗum mi nana ɓe ennawo tagaɗo kala tagaɗo mo wolaka hara yo ƴettu darogal tintito lando ko no waɗi si a wolama tun andu no woodi ko gayda may goto wolda fima may goto wolda fi feetuɗo ma jindirowo ni mo ala adresse si yimɓe ɓen ni kaari no waɗi ni no boni no waɗi ande no woodi ko gayda ɗum ɗo ko juste andingol e enen des personnalité publique tawata hannde ɗen anda wote sappo fof no wooli hen ko moƴƴi par ce que ɓe kadi so naturellement jaloux so ɓe yiiɗa jalbi ma yimɓe no wola fima ko ɗon ɓe haɓɓitotoɓe ɗibbay ko noon erreur enen jogiti ɗen e ngol leño innetengol leño pullo hannde ɗo yewde ɗo fi mawɓe Fouta je comprends c'est choquant kono kon andu y a une manipulation à des niveaux déjà ko ɓiɓɓe ɓen mawɓe wonɓe ka systéme laamugo ko ɓe woni yaade désorienta maɓɓe ɓen Fouta mawɗo wonɓe Fulawa ɓen ko maapini ɗum ko so ɓe juuli ɓe jangi ɓe heɓi ko ɓe ñaama e so ɓe heɓi ko ɓe ñawdoro so ɓe nawni ɓe ɓe jooni iɗen mari yimɓe yeeyuɓe hoore mum sukaaɓe wonduɓe e laamu ngun ko ɓe woni yaade manipula maɓɓen ka nder Fulawaaji ɓen noon kam noon jooni e anndi ko nennete welo welo donc il faut comprendre des fois ko ñoƴƴi hen konko ko tiiɗi ko ɗum jamais mi jaɓata à partir de l'instant lami ko mi e dans CNRD ɗo e histoire ko mampiti kon e lajine mi jaɓata e gooto inna leñol gono empêche pullo laamago le peuple est l'ennemi de lui-même no e wono innite non l'ennemi de l'Afrique c'est les Africains ce n'est pas l'Occident l'ennemi du peuple c'est le peuple mi sowi lono gonnon ɗo niveau mo wonɗon ɗo woɓɓe no leymo woɓɓe kam no domo so remarki wonɓe ɓe leymon ko ɓuri kon ɗo eɓe kataɗe ɓe waɗa promotion mon fii yoɓe wonu yoɓe heddu niveau mon koɓe daro ɓe sabo taw ɓe haɓɓi toon onon on jippoto ko wonɗon ɗon tawi toon ɓe ley wata yarde ɗon tous les systèmes qui ont gouverné la Guinée gila tan Sékou Touré ha Dadis ɗo faisons une hono ɓen tan o rétrospective ndaren ko woni kon nder ɗo tan Sékou Touré ko défaillance fulɓe ɓe waɗi ha o laami tan Lansana Conté ko défaillance fulɓe ɓe waɗi ha o laami e ko ɗon noon base ɗi fof ɓe joƴƴina ɗiɗen kadi Dadis no feƴƴiri noon Alpha Condé no feƴƴiri noon e kañum Mamadi Doumbouya no fewndori ni ko ngal ɗo noon mi ɓuri noon anndude c'est qui le peuple ko ngal ɗo par ce que aɗo nana noon inne ko sosoɓe woni chargeur bac kamɓe arɗoɓe yimtanaymo paɗe sosoɓe ɓen ko chargeur bac fopp no anndi ɗum ɓenna ɓe ala konngol ɓemɓe ɓe jeɓoyi kono hannde gila 2022 ha ko fewnden ɗo les peuples ont retiré le trophée dans les mains des Soussou chargeur bac hannde Guinée ɓura pullo kala mo pullo faalaka o laamotaago kala mo yewtiri ɓaawa mum o laamoto wini tal so tawi noon ko gila ko Guinée yetteteɗa siko Souma siko Camara siko Diallo
kala mo be immani be tari a lumbay ndare o administration na on daro ministre be et ce qu'il faut le travail technique so jetti burbe ben ko pay be pulo be won be wadde investigation yande les agents secrets la Guinée sont dari burbe ben et sont nos jeunes peuple parce que ça janga piñu gono to awata méritude so jetti ka joma jawle so itti fulbe ben fi jawdi laabundi monde hay nawombe wujjude jawle jama on wano gouvernement jidi o yino bon wonir non mais hande au fait pour l'homme mari place makko dans la vraie société guinéenne mais so yidon manda so yeyi forêt ma o yeyi wodu Guinée so yeyi makiti zéro coré so yeyi e quartier ji go wonon boma en zéro coré ma quartier ji gon donc aussi de on fami o yeyi réalisation ji fulbe on ngalday kankan halaka sigiri halaka farana halaka o yata en préfecture au rond tawde Poulon il est en bonne position mais ko fiyo mon Poulon la montagne ko parce que Poulon ti ko gagne hore makko ande mawbe men buyno to nabe fo sube okkama veyawal lanne joda nagol di pandi jondi ardi di do wala nabe torare di Allah. Donc on a un sérieux problème. En fait, problème mengon, on y met tato. Yande ben non diabiti walita den enen nouvelle génération e lumbay. Jangu be men bebe jangu be. Ka français ma anglais ma gorlandu ka gangal annasara. E jangu be Qur'an. Yande be walliti en lumbay. Taliban me futa jallo winda na jaabi en. Onana yimbe no na do e misal fi wallitagol leñol mabbe ma fi leydi mabbe be no ko maayo baabe be na be da kasa landike ba sanni be darnane villa be jonnete kono be jiti jogiti do jawdi jama'o tawata reya tumbo joga e wondo yanganade hoore mum hebira seda o no wawa ta fotude e dokka parce que na ko fuka fi gon non jittude be jonna non gonna yanganade ko e kadi ngoji piro ko fi men fu parce que lendi ni jibi aray e torike mawbe futa jalo be wallu e ko dum wadi do anti video kay tribunal fi kum pay kum me mabori mi video mabori ko wonno wolde fi coordination hale pula o yawno mo fitta copie video mo yale mo yaka parti de la puissance o yemo do pay ko mo nena me daari do jojjingol mawbe amen ben coordination hale pula ro e daari fittugol be holli fat tawa kumpay ku nangete mawɓe ronka immade daro wola na laamu ngu yoɓe accudu kala nangaɗo e ore tooñe naya on noon tum par ce que ayuba e andi kadi ko ore tooñe habib marwan fiiɓe anndaɓe habib marwan pay koko pullo komo dingira e fiiɓe anndaɓe ko pular tumɓe wolata pular 100% ɗen mako ko pullo donc ara ko fii c'est que so woni hoore leñol woni ɓen mbiɗen leñol mon no nanga e orede pelletɓe gonna min naali yon défendude yeewo drogue min naalo yon défendu wujjuɗo jawle no nanga no soka kono goɗɗo fitum konngol makko on nange soke ore tooñe ɗo hanno immade on dartuɗo ko fii ɗum coordination on monsieur yilo fii yeeso ko wattango yiide kala mabɗo intérêt lié au pouvoir doit ka wonde hoore leñol ma ɗum ɓe wawata wadde fus so ndaɗo Elhadji Ousmane Fatako alay no ɓe yaafo so yi alpha e nange jatti piiji maɓɓe ay biniɓe waɗi piiji ko par ce que ɓe nono kamɓe ma ɓe darano leño maɓɓe ngol ɓe darile few en toɗi Allah ɓokko e sufa ɓen mawɓe men ɗon buri hande ala jalseni ɓe ala wawde wadde goɗɗum c'est parce que ɓe andi ko piiji ɗiɗi ko soit ɓe tawita leñol ngol ɓe waɗa jippiro ngol no hanniri noon bandiji ɗin perdinaɓe jawle maɓɓe ɗen maɗum o ɓe wontida e laamu ngun maɗum ɓe fanka e hoore toñƴo ko ɓonide kon jama maɓɓe on innaɓe ala wadde fus donc ko ɗon ɓe seedi ɓeeɗa wontiri leñol ngol darti holli kadi par ce que ɓe waɗa no sortiji kono ɓeeɗo ko leyɗi on yarde kono ala aboutisude ɓe fanka kadi e hoore noon donc fi ɗum boynonde mammenɓe ko ɓe complice piiɗi pourtant ɓe wadde effort ɓe effort ɗi maɓɓe ɗin ala oni yaltutude e tawde kadi ɓe deƴƴi hoore mo donc ɓe wallu en pay kon ko mabori hetto filannugol ɗo mi sehlo yafoto mi ƴetti tan on
o waɗi révélation ñi makko ɗi o yi vidéo mo meso yilo partage on ɗo suka on ko wooli ko Ousmane Gawa Fallou Doumbouya o faux procureur ɓe Amara Camara ɓen ɓe waɗi des sorties publiques ici ɓe no kamɓe ɓe annda fi fonike ɓe annda fi billo e jonno on no pick-up gendarme force spéciale wawata aride des véhicules immatriculés nanga yimɓe ka maɓɓe naɓa ɓe ɓenna ɓe annda fi ɓe o nan Ousmane Gawa e fennande mum e sahi ko kanko les civils peuvent porter des tenues ils peuvent détenir des armes ok ɗum non koye d'accord mais les civils hande mi yaali civil jo e nder pick-up gendarme maɗo e nder pick-up ɗuma ɓe wadde ɗuma jamais de la vie donc ɗum ɗo koɓe andu fonike pinnuɗo juuɗe maɓɓe hande min on espoir on est très minime pour ces deux jeunes nan tori noon Allah to histoire o jonnan gonga Allah tawara ɓe wuuri par ce que mari famille ji dagine kadi no haaja so ɓe ɓiɓɓe ɗo ala naɓe ɓiɓɓe layfuɓe aray suka o inchallah e mercredi aro ɗo le 17 juin 2026 min nanda kanko woni invité en ka page Tidiane la puissance ka YouTube et 20h heure de Conakry ɗum hawra e 22h heure de Paris et 16h heure de New York. Il a beaucoup de choses à dire. Gagnande mandi Ousmane Gawal et Nanoué Kononal. Parce que pour une vidéo qu'on nous donne, alors Ousmane il était inconscient. Maintenant il est prêt à parler, il va déballer les choses et quand Diamant comme dans Calafara nous pose des questions en public. Parce qu'on a mis sur il dire non. Moi de juillet d'or, on voit une pression, puis billo et phonique. Il bandit du comment il y a une langue de soukabe. So be waribe, be wala na be waribe. Maintenant Guinée jodo moji mira juude. Si be wuri, ande kan be wuri. Merci beaucoup, Tidjane, la puissance. Voilà, haray, on faut moi donc, on jardama. Haray, doye yawde don den, Modi Mamad Lamine depuis l'Italie. Haray den weltana de do den, donc, wonbe windu de do commentaire ji, wonbe wadande do cœur ji, wonbe partage de. Donc, haray, iden hiro don Diallo Mamadou. Iden hiwro ɗon kadi Saydou Diallo, donc iden hiwro ɗon kadi Ousmane Aissatou Diallo, iden hiwro ɗon kadi Sidi Ba depuis Lille, iden hiwro ɗon kadi Maimouna Diallo depuis Sénégal. Voilà, haray iden hiwro ɗon kadi Mamadou Diallo, voilà. Haray, merci beaucoup. Haray, continuez partage jiring, continuons cœur jiring. On fait un mouvement d'ensemble. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Voilà. Donc, Haray Modi Mohamed Lamine, vous avez l'antenne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haray misal minti ngono bebe mi wondi ka communauté communication do. Misal ni jama ko woni hedade kon fu. Mi salmini jama lage yimɓe moƴƴuɓe ɓen fof yiɗuɓe ɓuɗɗu yiɗanɓe ɓuɗɗu lagire ɓen fof hara mi salminiɓe yo Allah waɗu du'a e barke meɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala on hokku en kutu e feere yo Allah subhanahu wa ta'ala o rowtiran en ɓe rondi ɓen ɗo ɗen ɓe rondi ɗen ɓe rondi en ha gayni ɓe ronditiɗen ɓe wallahu tippimɓe hoore meɗen amin ya rabbal alamin anayno miɗo yaafini seeɗa sabu kaɓe woni ɗo ɗen no wonde bruit si tawi hawri message on ko faaminaki haray mi adora ɗo ɗen ka fiika fonike mange ɗo ɗen e billo ba e ɓe ciwlaɓe ɓen fof no ɓe didori mi wawata kontude ɓe fof ɓay haray iɗen andi je waɗay live on haray no jogii ko happana ka fuɗɗete no jogii ko happana ka lannata donc haray mi dinta ɓen ɗon ɗiɗo ɗum heddiɓe ɓen jokkora ɗon haray mi salmintini on fof onon jama wonɓe heɗade ɓen fof wonɓe partage ude ɓen haray o fof on jarnama o weltanama e haray yii hande lagine ɓe inni woodi jokkuɓe ngu laamu ɗo ɗen wonɓe innude ko Mamadi Doumbouya woni ko gaynata laamade lagine ko kanko woni gaynowo on ko kanko woni ko Allah lammini e wonduɓe makko ɓen ko ɗum ɓe woni e wiwde mais haray noon min on nomi yiiri noon haray ɗum ɗo wona laamu haanangu tambitede e fiimum wona laamu haanangu wallitede sabu hande ɓe musidɓe meɗen ciwlaɓe ɗo ɗen hanki ɓay mi heɗike ɗo ɗen audio
mo suddiɗo fonike mange on woni ko yewti kon komi etorno hunde fi wota gonɗi jippo e nder gitande wota yalto e nder gitande mi tawno mami wulla sabu mi tawno hunde nden hino yurmini ndaren tawen hande ɓe laamiɗen ɗo ɗen hay si tawi hawri hina kamɓe ciwlino ɓeeɗo tehilen andile ko kamɓe ciwliɓe ɗo ɓe dartike ɓe maɗɗike micro ɓe inni wona kamɓe ciwliɓe ɗo ɓe dartike kadi ɓe innu hiɓe dartade ɓe inna en enen jama leydi yimɓe leydi ndin wota en innu ko wota en tooñu wota en kansu laamu ngu ko kamɓe ciwliɓe ciwlaɓe ɗo ko kamɓe majjini ɓe wonɓe majjude ɗo wonɓe majjuɓe ɓen ɗo haa gasi donc haray noon enen ko honɗum haray ɓe laamori en ɓay hiɗen renti ko honɗum fewndi e aduna on hannde aduna on hay si tawi hawri hina an lalɓe on hina an laamiɗo on woni ko ciwlaɗo on hara hiɗa foti udditude tefoore si tawi goɗɗo go ciwlike hara hina an ciwli ko goɗɗo go neɗɗo leydi ndin ciwla woni ko ciwli hiɗa foti udditude tefoore koto wawata tawata andina jama on ko honto o ciwlaɗo o naɓira ko honno o ciwlaɗo woniri kono enen en daari en tawi hande laamu lagine ngun ñande fini weeti fof fini weeti ko laamu fenade ko laamu janfa ko laamu naafiqiyagal woni ko laamu raɗen ɓay ko ƴettuɓe kuri e pinka woni ko ari ko laami en wona wiide makko ɓe lamminɗen e muɗum wona enen lammini ɓe donc haray ko laamiɓe en e hoore jaggu hoore doolugol en joni noon ɓe ari ɓe tappude ñande fof ñande ka koye ɓe tappa haqqillaji men ɗin ɓe holla en kamɓe koɓe woni e wadde kon ko noon haaniri communauté international o hino wallitade ɓe koɓe woni en jaggude ɗo ko fof communauté international no wallitade ɓe fiyo ɓe ɓurtu en doolude ɓe ɓurta en jaggude haray fi marwan camara kayumma e billoba e fonike mange ndaren ɗo ɗen hande gilandema ɓe ciwla ɗo ɗen le 9 arowo ɗo ɗen wonayi e duuɓi ɗiɗi timmuɗi tis lebbi 24 ndaron tawon hande ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ino haton jine maɓɓe be ngureji maɓɓe ɗin ino haton jine maɓɓe jineyemɓe ɓen ino haton jine maɓɓe hande ɓeɗo duuɓi ɗiɗi goɗo anda ɓe jolduɓe jawruɓe aali ɓe fali hiɓe wuuri hiɓe maayi goɗɗo wo anda ko hunde yurmude yo allahu subhanahu wa taala on jonnitu en ɓe tawa hara hiɓe wuuri kamɓe jiwlaaɓe ɓen fof yo allah o jonnitu en ɓe tawa hara hiɓe wuuri yo allahu danduɓe masibo ngu laamu ɗo ɗen yo allahu dandu tawde hara koko jama o miiji ko ndawa hara ko ɗum woni yo allah ɗum ɗo wota allah laatin ɗum ɗo sabu hande tama on ñande firiweeti fof ñande jama o hino ɓeydude tama o e fiiɓe jiwlaaɓe ɗo haray simi iwi ɗon ɗen haray mi arana en ka solidarité ɗo haray ko yen wallidir jonnidiren juuɗe hara hinayi en wowlu ka kara ho ɗum waɗen ɗum ka ɓernde jonnidirgol juuɗe ɗen waɗen ɗum ka ɓernde gollal ngal gollitiren juuɗe ɗen ƴetten juuɗe meɗen yollen ka jiifaji meɗen fiyo en waw wallidirde ndaren no hettiren no wawiren waɗirde ɗiɗa buddaji meɗen mbayiɗen hande lagine no haton jine ɗum ɗon haray ko ɗum ɗon woni ko mi rerɗinta hoore am mi rerɗina en goto kala men fof goto yo waɗu ɓeru ko allah wawni ɗum kon hay goto hottanaka ɗo ko waɗata e fi o solidarité pour lagine ɗo ɗen haray koyen wallidir jonnidiren juuɗe yo en andu kala ndema ko waɗoɗen ɗo ɗen ko hoore men waɗanɗen enen e ɓiɓɓe meɗen e taniraɓe meɗen sabu so yi annasarayankoɓe ɓen ɓe feƴƴiti en kamɓe ko ɓe gollanta ko fi hande e janggo e faɗɗi janggo enen noon ko hiɗen haɓɓiti ko hande ɗum woni ko gollanten en gollanta hay janggo sabu ko honɗum woni gollangol hande gollana janggo hande ko fiima janggo ko fi ɓiɗɗo ma faɗɗi janggo ko fi tanirawo maɗa haray ko ɗum ɗon wonɗen hanuɗen wattude e fondoji meɗen hanuɗen tawtinde e golleji meɗen ɗin e miijoji men ɗin e fondoji meɗen ɗin haray ko ɗum ɗo woni komi rerɗinta hoore am mi rerɗinen e fi o kañot ɗo mi artana en ka Fuuta Jallo e fi ɓe ardiɓen Fuuta Jallo e ɓe wonɓe toranade ɗi bandiji ɗo min hiɗe innude
be wonbe toranade di bandiji do wo hibe jonnude be jawle ko dum wadi si hibe duwanade be hibe toranade be mais min haray min on mi yali ha hande be wonbe toranade be di bandiji do village mabbe din e der Fuuta Jallo kalandema e meden do de yiilo village ni be mahani be di walla otoje de be woni doginde de goto doginali den kalandema yiido dum don e karamogobe wombe duwanade be do wombe toranade be do wombe windande be do talti wonda wona wombe windande be do nasi fiyobe do to fiyobe burto e wawde dolude haray ko be woni jawle be woni jonnude be den haray ci tawi hawri walla be mahani be village je haray doni haray ci tawi goto e mede yi dum do yontigi holla min o mi yaali be mawbe meden be halfin den woni ka tabital pulagu woni ka coordination woni be andada hore ma ko be woni khalifa Fuuta Jallo on haray ko be hikkibe baawo mabbe ko be do woni e jilndirde ko jilla be do woni e wadude ko haana wadude sabu halfinabe ben hikkibe yeso ben do giden andi ko mawbe hikkibe baawo mabbe ben don den ko bibbe mabbe tanirabe mabbe hikki baawo mabbe ko ben don woni e jillindirde ko haana ka jillede ko kambe woni e wadude ko haana ka wadede ko dum wadi si tawi non joni enen bibbe Fuuta Jallo be sen haalanali be gonga sen haalanali be sen wurtanali be haray ko yo be jodo don den happoden don den jodo den don happoden don den ha janano walla biddo goddo go ara wurtanabe ouais mais jenti haray dum don est ce que haray dum don ko non haniri ko yo bibbe janambe den iwutoden ara wona ko wurtana e mawbe membe wona enen haani wurtude mawbe membe wona enen haani yiwde ellaji di mawbe ben woni e wadude den hollen din ellaji non den gina non haaniri be waawa wurtade joni ko en accu ha janano iwoya to ara do den wurtana e mawbe membe est ce que en jabay dum to awa haray onon be wombe innude do den bappa jami o hino hoyni mawbe ben haray ko yon watta yida ko won don e wadde don kon haray ko jibugol hakkillaji yimbe ben bay non laamu ngol lanni tappude hakkille mon den tappa koye mon den tappa hakkille mon den ha on ronki andude ko won dum geroton joni ko faala don joni ko be arbe dole en ka dole be dole en ka hakkillaji be tappa hakkillaji men di ha tawata harabe dandina en tawa har hande haysi tawi en yi gonga wona yo en suusu wonude wona yo en suusu wolande mawbe men ben gonga wona yo en suusu wurtude mawbe men ben donc hara min on dum don ko mi yaadi dum don ko hara dum don ko haanude walude ko haanude habbade kadi donc haray mi rabbindino haray mi do tori en goto kala men fu goto mawdo mum o yo onti hollu onti no gasirto ko gastam hollude kon taw hara o acciali ha biddo goddo aroya to den e makko e mawdo makko on o holla mo gonga donc ayo yayi hore mala si tawi on tigi aroyi ton den e hollugol mawdo ma o gonga walla o wari wurtugol mawdo ma on donc ayo yayi hore mala ha tawa hara wertorta dum don ko on woni wadude don ko donc haray ko enen bibbe Fuuta Jallo be haani wurtude mawbe men haani e wurtude ko enen haani wurtindirde hakkundeji meden bay hibe renti hande be musibbe meden janfibe en do de yayi wontide ngulamu bandiw do ibe wontani e looci kono Allah subhanahu wa ta'ala yoɓuɓe joddi koko be woni e wadude e koko be wadi e koko be janfiyo yo Allah yoɓuɓe donc haray mi rabbindino fewn do mi tarniyo mi wertani ke on haray ye ɓurɗo wakkilade ile renti hande wonnoɓe wulude ɗuɗuɓe hande deƴƴinanoma donc enen ɗo si en deƴƴi wawata moƴƴude donc ko matun yewten ko matun wowlen haala kan ka lannata ha ñande gañiɗen ko haanuɗen gañade kon ha ñande hewtoɗen ka faalen hewtode ton ɗen ko nden ñande haala kan gasata donc haray ko ɗum ɗon woni komi ɓeydintinta en ɗo ɗen haray mbiɗo salmitinen en fo assalamu aleykum wa rahmatullah barakatu merci beaucoup Mody Mamadou Lamine haray on jarama voilà haray ɗo en jonnude ɗon ɗen konngol ngol Mohamed depuis la France Clermont-Ferrand
haray Miselo junne ajen taw junne ajen worbe bu intervenir junne ajen après be gayne mi ara don. Non, y a pas de problème. Haja Maimouna no wawi sakkitade ala problème. Joni haray iden wawi hiwragol d'abord Mamadou Siré Diallo. Mamadou Siré Diallo no landi en o wayri hiwde ɗo modi Alpha Oumar Afrique centrale. Donc haray ko nouvelle ji makko o faala. Donc haray modi Alpha Oumar no e jam nani. Donc haray fewndo ɗo ɗen ni hiɓe nangi seeɗa hiɓe déplacement ko ɗum waɗi hara ɓe tawaka ɗo. Voilà. Sinon il se porte très bien. Haray kadi iden hiwro ɗon ɗen Mamadou Saliou Bari. Mamadou Saliou Bari kala are ide weltano ɗon kadi toujours Maimouna wonɗo e wadde cœurji ɗin très bien. Et puis voilà ide weltano kadi Diallo Wouri qui demande à tapoter le live. Haray merci beaucoup. Haray joni iden yiltitade ɗon ɗen on Mohamed, ok. Donc Mohamed, vas-y. Après andi ko voix féminine goto jogi den do andi non sœur Maimouna Sagwan ko kanko duman noto quoi. Après Say Koumar, après sœur Maimouna. Voilà. Ok, enfama de rien. Ara mesal mini on meselo misal mini ene membre be comité de communication mando fo a hewta koto motaw. Monsieur Tidja modi info med misal mini on mi weltani ke on tawde enen ɗo ko en constant enen ɗo ko gonga jokkude mi weltani ke en dow mourad fotano mi weltani ke kadi tijjani kadi do plus tawde o yaltiniɗo o waɗi ɗo vidéo yewtuɗo fi o fonike mangel vidéo mbami jentike mo wallahi fi ora mapinanno parce hande fonike sa yi fonike ƴetti hoore mum leyde porto ɗo o yahi wakkili ke wotugol lagine wona wondana fonike andano si hewti ɓe nangay imo andi no laɓani mo poy enen ɗo kadi fo eden andi kono fonike sikkuno si tawino si o yahi hayso nangama population guinéen on immotono dara parce que ko fi guinéen fo o wonani o wonanani fi leñol makko ngol tum o wonanani fi hoore makko ko wonani ko fi guinéen fo o suuɓi gonga kan o sikkuno hande si tawino nangama guinéen fo immotono daro fino ko fonike yaltinire min e hoore am mi sikkano fonike nangete jogiteɗi duuɓi ɗo fof kanko e billo tawa guinéen jon wawalde immade dartano fonike min ɗum ɗon no ngaldininmi no mapininmi ko on ɗum guinéen jon yarna ha tawata sansi joni haqqille mum tawa wawata jokkude gonga wawata susude yaltude wola gonga mille miɗo andi miɗo mandino guinéen jon si tawi tum amen mini fi fenanden o dartoto o jokka gonka kono ɗi duuɓi sakkitori ɗo fi guinéen jon no mapinimi banami wol fenande haray koyen ɓurtu wakkilade daroɗen fi fonike mangue e billoba e marwan e nene usu e o suka men ko onno e mabore ɓeɗen duwa guinéen ɓe no duwa immade daro fi ɓe guinéen ɓe no duwa mottodide de maintenant ɓe yaha ɓe Mamadi Doumbouya e groupe mum on par ce que min ko Mamadi Doumbouya mi adoto falude ndu mourad par ce que ko kanko woni wi'i imo laami leydi ndi hunde wawata feƴƴude ɗon ko tawata ɓe hollitade ma hara o anda imo den duwa immade daroɗen ɓe andina en ko on to ɓeɗo woni par ce que ɗum ɗo feƴƴiti wona boboɓe daɗi wona kikalaɓe daɗi
wona adultuɓe dadi ko honto ndi leydi fof kiti ko honto fof kutuɗen joni noon tawa kadi no yurmi yo Allah wallu en yo Allah wallu en kono noon iɗen duwa e made daroɗen fiɓe ɗo si yewtiɗo mi sehiɗo mi ara ɗo kadi battane yewtere koto muttar miɗo nani mi weltano kadi koto muttar fota mi jarna ko ɗum noon mi weltanortaɓe mi jarnaɓe ɗo ya accude janano goo ara yana hoore mawɗo ma on ma yenna mawɗo ma on an immo daruɗa yanana mawɗo ma on ɗo yo janano goo immo arde yenna mawɗo ma on yeeso maɗa tawa ala ko wawɗa si mawɗo ma on jokki fenade jokki korompugol yimɓe jokki ko tawata kala ko inñini aduna o mawɗo ma on tawi ko ɗum ɗon ɓuranimo ɗo yo goɗɗo go aru yiltanama mawɗo ma on ka dambugal ma ko an duwa yiltande mawɗo ma on par ce que si oɗa jana noon aroyi inni yiltoya ka dambugal ma so yewtiɗo yewtereji goɗɗi welalima ha joɓodira e makko feere ala kono si tawi joni ko an immani mawɗo ma on daranimo hay so piyete yo piya so yennete yo yenna kono ɗum ɗon no ɓuri janano go arde darano mawɗo ma on wiyamo ɗi Allah yiɗa yarlaki yeeso maɗo tawale ino laaɓanma ko gonga o woni wolde tawa ala ko defanda mawɗo ma on joni noon si ko an immani darani mawɗo ma on ara goɗɗo go ala ko wol awa ko ɗum watta si tawi enen ɗo ko ma en moɗen daranoɗen mawɓe men ɓen ɗum noon ko ombomi mi adoto tuggude ɗo wondu kalifa men on ko non woni ɓe ƴettama ɓe halfinama Fuuta Jallo kono min on e hoore an miɗo lansiɓe défi wona fi kokoto muttar won kon nde min on miɗo lansiɓe défi kamɓe fo e entourage maɓɓe on yoɓe addu koɓe waɗani Fuuta Jallo kon koɓe holli ko Fuuta Jallo jokkata kon laawol ngol jokkata kon ɓiɓɓe Fuuta Jallo jokkata kon tawa nafayɓe mi yiya min miɗo lansiɓe on défi si ɓe addi ɗum ɗon hande ɓe nantata hito an ɗo miɗo wolanaɓe goɗɗum kono si ɓe addali ɗum ɗo min wolanayɓe ko gasata kon ko tawata ko wondi kon e ƴiyal e goonga ko nafata men kon nafa ɓe fi janngo ko ɗum min wolanta fi on ɗum noon ko pasque ko mawɓe amen hara meɗen toriɓe yoɓe yaltu ko hande ko kamɓe duwano darade hande ɓe duwano ka haɓɓade goɗɗo wono ɓe fonike mange nene usu en jogirani ɓe sukaɓe meɗen fof no jogitirani Aliou Ba no ka kaso ko kamɓe duwano ƴettude oto maɓɓe on hande ɓene soɓeron ɗo tan ɓe ala landade goɗɗo ɓe naɗowtinɗo ɓe ara nun ha ɓe naata ka nder pale ɓe yeeto tumbuya ko ɓiɓɓe an jogiɗa ɗo ɓeɗo ala ko ɓe suti ɓurilam ni wano an kadi sutorɗalam ni miɗo jogorma wa ɓiɗɗo ko noon mi jogori ɓeɗo kadi miɗo faala yakkitanan ɓe kisan par ce que mi yaali koɓe bonni gonɗum nene usu bonnu gonɗum Billo Ba bonni gonɗum Fonike Mange bonni fi yewtere Aliou Ba gonɗum bonni fusu ɓeɗo ko bonni ala ko sokkiɓe ko honɗum haɗi mawɓe men ɓe immo yadara no dumbuya o yaltina ɓe awa min wolanayɓe ɗum ɗo ko kamɓe wonɓe e menasude ɓen koto muttar yoɓe accu si ɓe jaɓi wona fi meɗen muuti dey yoɓe accu si ɓe jaɓi kamɓe wonɓe menasude ɓen koto muttar mo Bappa Jami yoɓe accu par ce que minen ha jamen ala en kikala ɓengoy par ce que minen andi ɓen ɗon fusu ko wawani hoore mum ala ko woni wo ko ɓe ara woni ɓe yeetoɓe ɓe lowaɓe yoɓe woolu kamɓe wonɓe waɗude ɓen ko kamɓe entourage o si ɓe accali noon
sibe accali ha men jogondiri yo be andu na fi mede woddite mede wawi wadude goɗɗi ko wano be mijori non kambe kadi be wawi wadde goɗɗi ko yo be andu ɗum ko si utti ɗon alaji alseni ɗum ɗo ko kamɓe mi tuggata kamɓe kadi ko wano fewndo ñande ɓe joɗɗinteno ma boori ko kanko darino ƴettugol groupe uji fiino alaji alseni joɗɗinire ka stade yalta waɗa carnaval ji fitta e stade waɗa piji ɗin fof kañum ma boori himo tawa si tawi hande ma boori jogete alaji alseni teƴƴa ɗon fi magasin mum maɓɓe kon fi kaliseji maɓɓe ɗi e ko honɗum awa waɗi ɓe présentani fi dartanogol pulako ko fi honɗum ɓe yaltani fi yo ɓe laamo pulako si ɓe andino ɓe wawata wolude ɓayru yiɓe hulani jawdi maɓɓe ndi ko honɗum lamminani ɓe ko honɗum ɓe waɗirani kudeta o mba ko kudeta ɓe waɗi kamɓe kadi ɓe jooɗi ko honɗum waɗi si tawi ɓe wawani yaltude ɓe wola ɓeɗo ɓiɓɓe maɓɓe yoɓe accita yiɓe deƴƴi ka ɓe deƴƴi ɗon fi honɗum awa goɗɗo wawata men yeytade men wolantaɓe ko gasata kon ɗo yo jananogo aru wolanaɓe meɗen toriɓe yoɓe yaltu de mentinaɓe yeeto dumbuya yo accutu ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ko jogori ɓe kon olanni mondude fenande makko nden o sikki o jooɗiki joni noon yo accutu joni ɓe o jogii ɓen heɗoɗen ko lutti ko haray ko ɗum ɗum toriɓe yoɓe fappu maɓɓe yoɓe yaltu alum alaji alseni ba kalifa on ba ko kamɓe laami pulako ngo yoɓe yaltu ɓe wolana jama on ko on to ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fewndi maɗum yihi ɓe waɗi ɓe ronku ɓe yetike dumbuya ɓe ronku ɓe yalta ɓe wolana men ɗum ɗon ɗum men tuggataɓe woni kono si ɓe yaltari ɓe wolli ɗum ɗon ɓe andina men yihi ɓe ronku ɓe teƴƴi ɗon ɓe yahani ɓe wolani dumbuya o accita ɓiɓɓe maɓɓe ɓen wallahi goɗɗo ko wawata men kalde fiita men wolan ɓe ko nafata men kon par ce que kamɓe on kan gatu maɓɓe on koko feƴƴini hande kadi ko fi amen menen luttuɓe ɓen e ɓiɓɓe ɓen wonɓe arde ɓen ko fi ɓen ɗon men tarani ko fi ɓe men jokkani konga ka merci beaucoup wow. Merci mon aray o yafoto mi mutike kono o yafoto mi gaynaati ok vas-y termine si uti ɗon mi ara fi o kañottu men e woli fi o kañottu e woli tiki yo jama on yo wakkilo ara wakkilo tawe fi o kañottu en hoppanaki hay goto ko yoɓata fi o kañottu mo be ko wawi heɓude kon yo addu ɗum waɗa fi o kañottu ko fi labudaji men ɗin fof e yaltata noon kadi ɗo wiye yimɓe ɓen ko ɗe golle ɗo jokkuɗen fi o kañottu kono yo laaɓanɓe kañotton fenande ala ton mi woli ɗum mi woltike fenande ala ton yo laaɓanɓe fi o kañottu ko laabudaji men ɗin fof woni fi o kañottu ɗi fof majji min ko lintanta noon on ko honɗum e laabudaji ni si pullo fi puuta wiyama laabudaji miɗo ɓuri tanjinade haray mo andi ko honɗum woni tawa e nder laabudaji ɗi fappu yiɗi nder fi o kañottu haray meɗen toriɓe yoɓe aru ɓe wallito fi o kañottu yoɓe aru ɓe wallito fi o kañottu fi o kañottu ko suɓaɓe suuta woni fi o kañottu o tagoto ma po fi mbuɗu mum no ñaama ɗo wano association ji luttuɗi deƴƴirani buyno andi kami wonno ɗon ka modi sori ɓaw men minike to mi wonno ɗo si mi wonano premier yaltuɗo denosuɗo komi wonno ɗo deuxiéme yaltuɗo de denose fimo mi tawetake ka fenade woni mi tawetake ka fenade woni si ɗo kadi o kañottuɗo si fenade jokkama ɗo mi wona numéro e ngadotoɗo yaltude mi wiya ko fenade jokka ɗum yo laaɓan ɗum fop yoɓe aru ɓe wakkilo ɓe tawten e fiyo kañottu ɓe waɗa goɗɗum fiyo kañottu ɓe neeɓi wullude fiyo kañottu yoɓe accu ɓe faama fiyo kañottu
e yaltata noon fensitanen ɓe ɗo go kadi goɗɗo kadi o tawaɗir mbuɗi mum ɗo habbo goɗɗo no ari yeetima ko ɗum ɗo min e hoore am ɗo miɗo ka nder biro ton kono naadi fof mi andi mi ala kadi nde tefude ko on ɗum jokka ɓayr miɗo andi ko gonga jokka voilà haray on jarama ɓayr walana ko gasata ok e weltanitoma on fof merci yoen ɓurtu couragade wakkilode wota hay e goto décourage o wota goto maapo golle ɗen ɗe waɗay ko laaɓi poyi assalamu aleykum wa rahmatullah merci beaucoup Mamed jarama boy voilà ɗo en jonnude ɗon parole on Sékou Mar haray en andinayi auditeur ɓe men ɓen ñande nanen hari oyano landade ɗo fi Modi Alpha Omar Centrafrique donc Modi Alpha Omar haray ɓe hewtiɗo joni haray lan andi ko juste haray fi ɓangingol wondema komin yiɓe jam haray lan andi ko ɗum naadi ɓe ɗo par ce que ɓe duwano ka arde ɗo hande mais haray ɗo ɓe hewtiɗo haray juste ko fi andingol ɗum ɗon sinami fayu ɓay min yewtali tawa haray miɗo salmina ɗon tawo Abdourahmane Diallo e Ousmane Ba Alseyni Ba haray Alseyni Ba il est fier de nous. Donc nous aussi, nous sommes très contents de toi. Merci beaucoup. Et Ousmane Ba aussi, vraiment, nous sommes contents de vous. Voilà, haray Johnny haray den jonnu de parolon. Modi Alpha Omar, Johnny haray hatta hiwrolon, bay haray nane be landi kedo fimo. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala mi salmini o miɗo lando siɗo mi jam ne golleji kon ɗo mi waɗande. Sincèrement haray on tigi no woni absent to e mo baɗi meɗen ɗin haray noon no yaafini eɗon andi peeji ɗin ko on woni rigara on no hallodiri haray peeji ɗin no ɗi ardi o ko noon ɗi jaɓirte kono noon yo gandu haray ɗo ide wondi kene e gun ɗo haray kono ɗo mi mari komi kolla haray miɗo moggo mon ɗo inchallah mi salmini o mon fof on jarama. Ok, merci beaucoup. Haray joni Modi Siré haray joni famille wondema hiɓe jam haray là c'est bien. Donc haray ɗo Sékou Mar ko an woni e ƴettude parole on après jama on fof no habbi ɗo ser Maymunatu ɓay ser Maymuna ɓay ko kamɓe woni ɗo ɗen la guerrière haray jama on no habbi ɓe siya Sékou Mar gayni ɗon. Vas-y, tu as l'antenne Sékou Mar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ta comité de communication solidarité pour la Guinée ɗo Sékou Mar salmina jama fo fefde Guinée on kala ka wontendi passa a yomu fewrude jama o moƴƴi en andi hande ko dimanche le 13 juin 2026 6e mois jama on no wettana guinéyemɓe wonɓe faamude ɓen kadi ko gonga kan hana jokkede haray wona wonde en anditanaɓe e programme ko ɓe woni e wadde ko par ce que ka leydi Guinée ɗo en fof yen suuɗi otage ƴettaɗo on e hoore guinéyenɓe ɓen kono noon ko enen kadi guinéyenɓe ɓen ɗimoto ha on otage ɗon piwa goɗɗo go iwata nokkugo wano no wawirɗen boycotirde ni ɗi programme ji maɓɓe ko woni e wadde fenande en ɗimoto kadi mobilise ɗen kamen takkel ka jandi andi nanɓe wawata kontinde ɓe wawa e dirude hoore men ko ma ɗum ɗon kadi disposition mum jetten par ce que leydi ndin ko enen jeyni hande goɗɗo weltori wo ko ɗum mantori wo ka mum ɗowde ko adnan fewdiɗo ye sutti depuis 1958 ça fait 67 ans hani wonɓe ko wullude ko manque de sécurité dictature ñande fumi weeti wo andon noon towde ko fewni ɗen ɗon ka 21e siècle en wawa imposude citoyenneté non on wawa kadi gasude ɗum ɗon noon ko enen ƴettata ɗum ɗon waɗata haqqillaji men e ka pelleji men décision ferme par ce que ɓeɗo hande ɓe jertoɓe ɗone gollitorde ɗo ɗi goɗɗi ɗone lantude ɗo wona kamɓe ɗaɓɓini hande wona kamɓe ɗaɓɓini janggo ko enen ɓiɓɓe leydi nde woni e yuɓɓude ɗi dembi e kikiɗe ɓe wawata ƴettude ɓe doorira en ndarenɓe feƴƴa e maɓɓe tawa kadi harano yo wawno wadde ɗum ɗo tawa ko wullango watten ɗimoɗen daroɗen dadiɗoɗen wonen en face de cette dictature ko ma sutodiren mama kuuje ɗen so ñamama ko ma ndiyan yare fuure ɓurtira joni ko ma ɓe toro jama Guinée en surtout enen jeunesse enen jeune ɓe ɓen
anditen avenir gunande ko wayna préparata de ni avenir aroyo on so luta histoire en immino dari den ha stabilité en citoyenneté ya ngal kadi bijina ɗum kono wawi gasude ko gasode kadi e bawgal Allah par ce que ko gonga jokkule sa yi hande bimɓe kikiɗe Allah subhanahu wa taala on ɗuɓɓe gina no weltori alaji selli par ce que kala hande ɓiɗɗo gina ko woni ko annduɗo kanko gina en jon ko ɓe hawtuɓe bimɓe kikiɗe ala ko selliɗo ko yawɗa wo hande aduna Allah hayso jakarta wallahi ko wawa jaw a wala fa yaasi sina wara tan wallini hoorema yaasi politique alaji sellu on yurmede e naɓidan e andingon gina en jon ko nene goto baba goto wottiɓe ari ɗo 2007 16 novembre wallahi alhamdulillah ko turi ɗen Allah ko yalla hokkuɓe laamu amin ya hande gine en jo ala ko ɗumol ɗo fawde hera ala contact hande minin so ari France la ɓe an tun kare pour mena grand île o mi hewtiɗo no anda ka o arda ma yimina goɗɗo ha waranal états-unis d'Amérique so mi yehi ko kare koto tijjan a tawi fabbe muttar Espagne fabbe mamade ɗo depuis Italie tala komi yehi yon jogo tout numéro mo won tan ala numéro goɗɗo sino ala numéro ma meɗo jonnala wallahi yo witani Allah subhanahu wa taala wetani alaji seni wona jonuɓe ɗon ko ɗum waɗi en wi'i en tolera tan araɓe démigrant ɗum ko wontigi yetta ɗum jas no wawɗa wono wawɗa mo waɗete placement par ce que ko kanko andi gila yimɓeɗen ko ma yurmodire ko ma toonne acca goɗɗo si waɗima hay si o waɗima ha honɗum o toñama daranamo ɗum woni neɗɗo ɗum waɗi e weltani alaji selli fii maɓɓe darjay to te fiiman kadi en tagay futu woto goto waɗo e ɗiɗi wallahi en tagay futu par ce que ɓe waɗi fondation moƴƴo waɗi ko haqqille gina yimɓe ɓen ko ma yurmodire ko ma yawre acca ko ma wonen nene goto baba goto ɗum fiti alaji selli ko ɗum andini gina yimɓe ɓen ara ye wetti Allah on partiɗo joni noon kadi ko honɗum mi wowni wona onon koto wiɗo e biran piccano partage ɓeɗo maɓɓe kadi siti ko yiwɗani ɓe portira citoyen jo leydi gina yenjo defaniɗo haqqeji gina yimɓe ɓen e yiɗugo laaɓani en ɗum ɗo lege yi'u en jaali suuniɓe ɓen wona fonike manɓe e ɓiɓɓe fa en andaɓe ɗon ko wonɗum woni e ñaami wonɗum wona e waɗede wallahi ɓay mi yii ɗum ko mi yiino na hande kono wonki anki mi annda ko ha honto kadi mo muusi kono ha ni no continue muusi ɗon tant que en darta jaaɓe ɗon acci wonki ginaji hutata yo Allah waɗi mi dartore haaji ɗon adda yaraɓe amin ya rabbi par ce que hande ɓen ɗon ko gongo ɓorani so ɓuri ɓe falano arano ɓe ɗon arano joni adda ko tiye ɓawa kono hande en jetta exemple o mi tawna toon seeɗa wonno kanko manjan siɗuɓe ayo suɓike fenade o suɓike sabotage ko honto woni hande goto foti garo deppuga 78 milliards franc guinéa hande noon est ce que ɗum heɓinno dia wona école ɗa wona salaire o accani ɓiɓɓe makko ɓen wona sus ko ɗum alaji sellu ɗo e wola fi maɓɓe ha ñande ñal kongon fatala yiɗɗo arano 3 heures du matin joɗo gaɗa e gane hande on konɗonno ɗon jeri bankoɗono ɗon ɓuure maleno ɗon ɗi alaji sellu ko wonete ɗo yiɗɗa hanuɗa par ce que ko neɗɗo waɗɗo ko woni ko wonkini yimɓe ɓen ko ɗum woni importance woni koto yilo koto tijjani banque montade hay goto yejjitanta wallah hay neɗɗo ɗon ɗo balle ɗiɗi mi wawi so tawi woni adnan seyɗani ko ɗum waɗi Allah jonni en dooda walla ronki ayɓe ɓen enen noon gina yimɓe ɓen ande mere yoni enen dariɓe ɓen ka communication ande mere yoni fotte wona en face de dictature par ce que ko sayi fewri ɗon ko ma woni nder ton ko ma andi neɗɗo marsata ɗum ko yoɗo waɗu ko hakkille maɓɓe o waɗi waɗen ɗum ɗon fayke vayi ce n'est plus maintenant attendre hande o suka mo yiwga ɗon o lettire rawmay pularu kono adama ɓe joni no yettindira yeeso mum no tappa ha ɗaati on to ɗum wawi wadde sina lamin hakkude mum yalla honɗude jawle ɗaɓɓira honɗe pintaji ɗaɓɓira sina jartugom fetde guina sécurise ɓe kono koye tortiruɓe wa mboddi waraɓe la resugano woni e yettigurde nande mum hakkude mum yalla ɓeeɗa no jooɗi e otoje ɗuɓe darino fewta micro ji sena ɗumɓe cikkude goɗɗo no wawma wiwde ɗo wonayi kamɓe kinnaɓe ɓe a ñamtene ɓe mappappaali mi wata reppetude ɗum haalan gonɓe ko foti wawiɓe fasidema jonnaɓe banto taw fiyamo banto ko gaɓɓuɗe ɗen fof ala par ce que wona pays goo awtu en arrivé wi nanji yimɓe men ko pays ko wonɗen lowode ɗen gonandi ɗe ara miɗo tori yalla yalla en dooda
amin ya ni jama on faamu kadi ɓe wonɓe yaltude blogger wonɓe yaltude ɗeɗo mbatta kadi fuɗɗo kadi yennude fuɗɗo kadi haalde haalaji goɗɗi koyoɓe anndu hani nous sommes prêts à mettre leur place yoɓe jokku ko ɓe jokki ko yoɓe anndu ɗum noon yoɓe jokku ko ɓe jokki ko par ce que ye ɓenti koko réseau social wonde wallahi en haccata en accanta goto yawre nde on tellerata ɗum si a jokki jeande jokkuɓe ton jokka haajuma sa wawi communiqué an nde waɗa publicité mais sa wi a yennayi grand tijjani a yennayi grand guilo baɓe muttare wallahi ma waɗa yantu déplacement ça c'est clair et net tolérance zéro no wawi ala jisonni kadi quiconque haysiko baaɓe an yo allah hinnoɓe yaafo wallahi min laccata mi saykuma mi wodrimo notanta ko hakkinango jama o il faut que les gens comprennent ça haray ko toriɗen ɓe jama o anduɗa kañot haysoto infravolula anduka kañot ɗo ko ɗo woni goonga kadi ɗo ko sifondirte ɗum ha laaɓa pos ko waɗa kon kadi waɗe pletuwa laaɓana jama on posi wa salade oto goto waɗo ɗo ko fii citoyenneté peuple guinéen fotko guine moyen guine baskine guine fore kala ko guinéen jo woni ko ɗo woni ɗo kañot solidarité la guinée rouge en vert ko patrimoine o woni défendu impose go citoyenneté hay feƴƴina woɗɗo go ara tokkoɗo ñande go ha annaw lande ara yo allah hokku en doole wallito e moƴƴi nene usu en ndaare hannde en annda honto ɓe suudu ha bori en yiiɗo babe men ɓen ɓe wonɗoɓe yewde ala jarse men wiranoɓe suttanede hannde waɗane piiji ɗin fof are ka ɓuuri salmine tawi koy koyno nanga hiɓe deƴƴinira kulol wiwgon wotta lew fii ɗum ɓe liderɓe ɗo iwtuɓe ɓawo woni e immade bawuri en e gawal en e sennubalɓe immo ya wiya seleɓe ɓe anda fuy nangaɗo woyo haaju maɓɓe won ton jokke haaju mum yoɓe yaltu e ɗin ɓen ɓe toron payɓe woni ɓe accanaɓe woni histoire gonɗo hannde en weltani babiraɓe ɓen e alaji ɓe feƴƴiɓe walla innoɓe yaafo par ce que kan ino wawi en andinde wallahi ɓe wawi tantanade yimɓe maɓɓe ɓe fi maɓɓe wurete ha ñande ñala haray fi allah hoti annabijo en toriki babiraɓe men ɓen yoɓe wattan yiila e men yoɓe andu ko enen ɓe defandata ɓe defandata goɗɗo ngo yoɓe andu ko fi men ɓe woni wona fi goɗɗo ngo wota goto wulɓinirɓe fi place u intérêt personnel ko honɗum ɗum gasata arde wi hayɓe nangi goɗɗo wota haaju ma woni ko honɗum woni ɗum est ce que ɗum non moƴƴi e leydi yoɓe addu histoire moƴƴo yoɓe andin en ko enen ɓe woni fi mum ɗum waɗi fi men en darantoɓe kono taɓatoɓe daranto maɓɓoɗi hannde wattano mballe ɗiɗi ka majjina kono noon mi haalani enen génération ƴetten disposition ji maɓɓe ƴetten destin en main la vie pour la mort pour être en face de cette dictature donc ɗum ɗo tumo mari koɓe yewtanta 21e siècle ce n'est plus maintenant attendre trop c'est trop c'est nervant voilà ɓuri enen jeeɗi ko enen jee contre blague so wallahi ka ɓe chefine pe kono ka capital guine ɗo ça suffit que l'organisation et motivation de wonugol vraiment unanime pour que comme bonjour ça ne prend même pas du temps mi wondirimo mi wotanto ladi ko avancé jawle ɗen fof naga leydi matériel fof no woodi on ne parle pas ailleurs il faut que les gens comprennent ça aɗa jamais kisi e men miɗo yaafini moɗum justi yen ɗon Monsieur Ilo, si ɗo gasi please mi fala e wono la mari update ɗum ko fala e waɗande ɗo ko haray goɗɗo e WhatsApp sonko poyla e mo. Ok, c'est bon. Merci Sekou Omar, jarama. Donc, ɗo yo sœur Maimouna ƴettu konngol haray en weltanto ɗon ɗen toujours Alseyni Ba, Alpha Bari, voilà. Mamadou Sirewo, merci pour me rassurer. Donc, on landino do fi modi Alpha Omar Barion. Bayo nani hito mabbe o rassurike. Donc, aray kadi den salmina don Amadou Aouka Soare. Aray, merci à vous. Et Ismaël Diallo aussi. Samba Djouma Diallo. On faut pour weltanama. Donc, voilà. Aray, le combat continue. Donc, sœur Maimouna qui est à l'antenne. Assalamu alaikum, mi salmini on fo mo ngono wonɓe ɗo ɓen ara mi salmini kadi auditeur ɓe wonɓe sivude ɓen ara ɗen landoɓe si ɓe jang kamɓe famille maɓɓe on
wala ko mi se ilo inata sona kala kon jammo gine jo wondi yon bar gine be moƴƴo tigi be ala e jam be ala langade no moƴƴiri be mari ko be nyama me hay be weletaake parce que fiyon no si leydi ma no fewndi ko lagine fewndi hande kon a wata ɓude deƴere e ɓuttu ɓernde eyi lan nodditi guinéyemɓe ɓen fop kala jooɗotoɗo miijito tawa leydi makko ndin no welamo are ɗen noddi mo ko solidarité pour la guinée ɗo are sutenen nde mojobere ɗo nde ɓantoro fiidimankaku men on ko fii men wona fii goɗɗo ko fii ɓiɓɓe men ɓen janngo hay ɓiɓɓe men ɓen lawa innude on feƴi min wona fii taandiraaɓe men ɓen e jaatiraaɓe men ɓen wona ko accuɗen batte piiji fof fuɗɗoto seeɗa mais ñannde goo ko ɗum luttata si en ndaari e ɗe leyɗe ɗe wonɗen e mum ɗo a tawa organisme no mari doole ɓuri hay laamu ngu honɗum waɗi ɗum ɓe fuɗɗori ley seeɗa haa ɓe ƴawi comme hannde no ɓe woni ɗo noddirde ni solidarité pour la guinée hande janngo ɗum no wawi heɓude doole hara e laamu ngon suusataɓe par ce que hara si ɓe inni hande on walataɗo hiɓe andi ɓe walataɗo so waɗani hunde kaare on walataɗo ɓe walataɗo ɗin organisation ji hiɗen pari ɗe ɗeleɗe ɗe wonɗe mum ɗo yimɓe ɓen no duwa famude ɗum surtout enen yaltuɓe ɓen en duwaka wadde hoore men en wa yimɓe ɓe anda pottere a fuɗɗoto wonde te politique on walanta politique ils sont bête ɓe anda en fo men politique no e men waɗɗa politique no e ma par ce que fi honɗum yiɗa mari leydi ni yata e mum a mara hay sécurité a yaha e leydi hay sa yaade ɓiɓɓe maɓen a wata hay fawtade par ce que ko ma joɗɗa kunnoɗaɓe joɗa no inna an a waɗata politique surtout minen sonnaɓen harale hande minen sonnaɓen si min daditike min immike min dadike lagine ɗon tigi ɓe sonnaɓe wonɓe sondade ɗon e huundi e ko wona hana ɓe jondindir juuɗe ɓe yeɓe daroyi ko pale ɓoyna si a ware men wan men wallahi mamadi ɗum mboya walata nden ñande mais ɓaar kala no ƴetti kullol waɗi mum a fuɗɗoto ton ko yimɓe maɓɓe jooɗiɓe gaaɓen adoto innide to naate politique nani c'est les politique to naate ɗum kon non wawɗen jamano ɓuri pinka ɓaar on faama ɓe yimɓe ɗo ɓe yaltu ɓe daditi ɓe dari ɓe mara puttere ha sariyaji waɗanaɓe sa yi hande ɗen e ɗe leeɗe ɗo ko ɓaaru woɓɓe yalti waɗi sariya piiriti e maɓɓe ha sariya ñiiɗi ɗe leeɗe ɗo hay maɓɓe ɓen ko kamɓe tun ñamata lamɓe ɓen ko kamɓe tun ñamata miskinɓe ɓen no woni o hande comme lagine a famude comme lagine hande no waɗi noon ɓe golli ɓe yangi ɓe golli tawi jago ko bandi jumɓe woni gollande jooɗo ñaama te wotere ɓe yimmi ɓe memmini ɓe waɗana ɓe ñawdoto ɓe yoɓata e mbuuɗu ɓe waɗana laabi ɓe waɗana social ɓe golli ɓe golla ɓe yoɓete ɓe ñaama e ɓiɓɓe maɓɓe yoɓete école gratuit ɓe ɗe leede komi woni ɗo école privé alan privé ko so tawi ara ko question de religion mais public jiɗi menen an nalmaysi public on no ɓuri laaɓi temedere hay privé ji ko wolete fiimu fof ko matériel goto jogui joni noon enen joɗɗen inde kono waɗi ɗum ko organisation ji ɗin waɗi ɗum ɗon ha ɗum ɗon heɓi si tawno organisation ji alano ɗum wawatano wonde kala woni ko koyen mum salinotade association oy par ce que koko wonne wadde ɗo solidarité pour la Guinée c'est une association sa sukumen jonno doole si heɓi doole hare lanni awa hare lan nodditi jama on yoɓe aru ɓe tawta kala marɗo association en sala si tawi ko fino lagene hettoro en fotto en fof ko hunde wotere jonnidira juuɗe ɗo kadi association ji no woodi ɓuri guluje minen yiɓe faamotiri fi intérêt leydi maɓɓe ni ɗo to tum wata moɓude yimɓe mais si kala waɗiri ko mum seeɗa a mooɓi wonɓe ɗon ɓen on fof en hawtodiri en woni e hunde wotere en fottoye sen inni ñett ko ñett wonata hare lan tun yimɓe ɓen surtout onon worɓe ɓen worɓe boy kadi no leyɗe porto ɗo a wole politique tun ko probléme maɓɓe kamɓe ɓe yaggitiri en ndin kamɓe koyeɓe yawtun ɓe waɗa cuko 2 jours 3 jours ɓe toga ɓe arta koyenno ko noon min ala natude politique nadan e politique keɗa jooɗi a sonjike ɗi e leyɗe ha anda e ko waɗa amara e ko woota
joni watti joni ko ga surrete den ya se mai joni ko ga surrete den ya tellement ngala ko hote are de nudditi yimbe be yo be ari be soutena solidarité pour la Guinée donc ko fi poma ko fi abadan jango ko fi yo wonu se ginni ko abu ay wallahi hare ko don hadan se mi ari ko solidarité pour la Guinée ko don mi hattata hare kadi dimmun non ko mi arata ko fi ko mawbe Fuuta Jallo woni innude mawbe la Guinée woni innude bappa jami no yennibe on andi ko fawaton jama enen de mari problème goto ala woluɗo gooto hewti e heccuɗo mo woli gonga ko ennete a yennila kamɓe ko hoyre maɓɓe nden non goy wolugol gonga kam kamɓe ko hoyre e maɓɓe par ce que sa yiɗi bandiji joɗɗiti ƴettuɗi leydi men ndin ɗo en otage kala woluɗo ɓe ƴette ɓe nangamo ɓe yaha ɓe majjinamo koman gonti gonga woni wolde mais yimɓe ɓen to hul wolugol gonga e ginnali mawɓe men ɓen duɓe du'ano haƴƴe gooto mais moodi du'ane hay koko nafata leydi ndin du'ane yalla sortu en koko wonɗen e mum ɗo yalla ittu bandi hoore men si tawi arɗo ko ma on ko bandijo wallahi so hooti a waajike mo a juɗɗinimo a yewtimo si tawi komo Allah yiɗi wallahi so waaloyke nen ñande o waali ko mejjitike o selay ko boni seno yimɓe ɓe waajataake no mais si ɓe ari koya wolanmo ko nanata ko woni wadda kon a suusa ka wolude kanko pour makko ko jokki konko ko moƴƴi par ce que pi honno o wolike mo mo torima du'a o torike ma du'a hani doramo wala nde si tawi koko moƴƴi jokkuɗa fi lagine finno lagine sanjira fi lagine no moƴƴira hara noon andade himo majjini yimɓe himo wari ɓiɓɓe hara anda ɗum ɗo few inna hare ti tawi ton ko fi moƴƴere lagine yalla waɗu an aaden wonowo moƴƴinowo lagine si tawi noon wona ɗum hareta Allah hokke node o yaha o ndaare on si tawi ko jokki kon soko moƴƴe so wona ko moƴƴi on famude hare millan tori mawɓe Guinée fof ko fuɗɗi haa ko haaɗi ɓen yimɓe men wonɓe innude kadi ko ɓiɓɓe maɓɓe ɓen tullamo to o boni o moƴƴi node ɓawo moye moƴƴuɓe ɓe hade ɗen toriɓe ɗum ɗon yoɓe sobo moƴƴuɓe ɗen seeɗa par ce que ndaare hannde lagine no fewdori ndaare no yimɓe sojjori ndaare no payi koye wona yaneede e mum booboyi awa e moɓe men ɓe watta hiila o yi ko leyɗe ɗen woni feccade kon ɗo wiide ɗum ko jang ɗo wiide ɗum ko jang ko leyɗe ɗen woni feerude ko leydi ni woni feerde ko ɗum wona jamno ko ñande lendi waylitoto hoore Guinée en fof par ce que wo si tana on ari moƴƴuɓe ɓen heɓay bonɓe ɓen heɓay ko ñande waylitoto fiɗo yimɓe hesɓe yaltutu par ce que enen on en gayni ñolde en ñoli bof a yiye banu adama no soti ɗum ɗo ko fenade o daro fiitoy mo wonani Maymuna o immo o sotana nden fenade kon hoore ma wonɗa lorrude wona Maymuna wonɗa lorrude kane lanturi jeunesse Guinée on yimɓe Guinée ɓen udditen gite men ɗen wonen hunde wotere dadi to ɗen daroɗen jokken gonga millan andi hare ɗo padre Bosco woni wadde piiji gono ɗo woɓɓe maɓɓe ɓen jooɗaaki yewtiɓe ko honɗum feƴƴi wallahi enen ɓe mawɓe mum jooɗi yewti ɓen ko honɗum feƴƴi en wata tawtude ɓe so na huɗaɗo so na mo Allah e fiira e mum wata tawtude ɓe joɗɗa tawa ɓeɗo ko bandi 100% wona ko majji bandi waɗi bandiyagal lagine ha koɗan hewti leɗe Porto ardi Hollande waɗi bandiyagal ha raɗa immi yaari France jokki ɗon kadi tawi ko honnu France ɓe mbatay oɗo ko bandi yoɓe ƴettuɓe formama ko yaƴatta leydi ndi ngan otage ɗum mo andi ɗum ko laaɓi pos an gurdam maɗan fof hiɗa jangude mawɓe ma no jogi leydi ara tawa ko ɓe yilgatama jiiɓama an gonto fokkotede tawgol Allah kala mawɗo tawtuɗo ɓe ko fuɗɗi haa ko haaɗi ñande ɓe maayi wo ko jahannama haɓɓiɓe min woli ka iɓe andi noon ɓuri langol woni noon boyi suɓi kego e jahannama boyi men suɓi ɗeɗu ɗo joni kulal Allah ngol lanni fii ñaami mawɓe men ɓe ko waɗuno si ɓe duwanike goɗɗo no jaabo
ko sabu ɓe ñamatano ko harmi ɓe ñamata ko ɓe anda fii mum ay ɓe ñamata si a yi lendi no wayi ni duwaji maɓɓe ko ɓe woni wadde kon lorray en woni joni yoɓe accirno yoɓe ñama ɓen hey si min doyke lendi lorrota par ce que ko fenani min jokki duwa min ala jabade on ɓurte tu woni unade hande mamadi ɗum mbiyatino yiltito tono yiltito mais to wona trop tard mamadi jonnutu ngu laamu yaha jokka ha juɓa wona fiima laamu wona fiima jonnutu ngu laamu yaha jonnutu laamu ngun accita dogajine ha teppe lanna hay sa hatta landito asile ya droit wallahi parce que si tawi ta jogi passeport guine ngari ala mike men lagine mamadi dumbu ya men ñaawete men ñaawete ange ɓiɓɓe maɓɓe fof famille ma fof men condamné à mort son fala ware men menen kadi parce que a wata jogitade passeport li dara laamuɗa lagine jamais de la vie hare mawɓe men ɓe yoɓe yiltito hare simi feƴƴiro kadi sukaɓe guine ɓen to yiltito fonike men ge ni piɗɗo ba sonnaɓe guine ɓen imme fi nene usu ko nenejo ko sonnajo en duwaka accude ɓe bandiɓe nanga nene usu kamɓe woɓɓe ɓen o moy mais ko honɗon nangi sonnajo rewɓen kadi tibbinɓe on ɓen o accali debbo accata e goto tawde ɓeɗo bandi sukaɓe jooɗo ko réseau sociaux ɗo e amugol hande guine en jo duwaka amude guine en jo o duwaka amude o duwaka janude duwaka fijude 67 ans hande coupirji ɗin fuɗɗike lagine courant ñamitiji yimɓe fappu goɗi capital heɓali courant ko flawa heɓata courant guine en no yurmi leydi ndi ñande ko ɓaawo yarata on gandi ko nduwoni ɗum ko ɓaari ko en fenoɓe en jokki fenade aka duwaka mittata hoore a nder to si mitti nder hoore a nder to ene mitti ko ɓayiɗen jokki fenade jonnindiren juuɗe immoɗen raɗoɗen bande hara ko enen in desidata laamotoɗoy en tant que eɗen jokki fenade leydi men ni yarata yeeso yo yimɓe ɓen accu décourage gol kadi yimɓe wakkiliɓe no wolde fi politique ɓen ta yeɓe ɗiɓe wolata fi politique mais politique no e ma ara faama hay sa soodi galle ɓe ara ɓe jattaɗe ɓe liɓaɗe mone par ce que ɓe andi ko ango e jeeyi mais so min acciɗe daɗi janngo si gonga ari a hettede koye ɗum muntuteɗe mone awa se ñimmaki dare ɗen ndiyan e ko lenni woni fedda comme sikki lenni yewti ko waylito hoore guine en fof ɓaaro nunɗa on wolata gonga si a mayi mayde ko ɗiɗi hayde ko wotere mo warima hoore gonga ma kan jaɓuka ko aljanna habbima parce que ko fiiɗa woli gonga waraɗa ɗum woni worɓe nda reforike mon gen ko waɗi kon ko ɗum woni ɓiɓɓe worɓe hiɓe antuno 100% si ɓe nangete ɓe ɓeni koɓe sukaɓe ɓe dogata goreɓe maɓɓe tawa ɗo hande ko kiikalaje ɗe baaba mum dogno tan sori ɓeɗo e baaba ɓeɗo tawa hande ko on arata holla ɓe laawol stratégie ji polɗini fof ɓan ko nden kiikalare nde hoore mum rawni ha ɗumanni ani ɗon holli hoccugol yimɓe suuɗa par ce que mo andi fiimo mo andi ko ɗum o yetinomo ha dogini mo ka o wolɗo koyo makkinmo mais a hettay ange ɓen gure ma nde a hettay wona hande hiɗa andi an on kiikalajo men woni wolde fiimum ɗon a hettay hare wona hetta jakka a jalbata ha maya kala yiiɗoma ɓiƴƴiƴamma no mettirwa pallante a wonimode yimɓe a lurri an leedi fof fimode aɗen goto a perdi aduna e lahira perduɗa a heɓata jaawu ha ñande mayɗa ko innete jaawu kon a heɓata ha maya ɓeɗo noon ko yanuɓe riway ñande noon ɓe yi wo wa gandi konto yata hara wonte kadi janano a wonte kadi janano hare noon ala ko hersini ɓuri ɗum bamma doga an kadi hay so maayo ngartirtake lagine minen ɓiɓɓe guine ɓen min immoto men daro lornoɓe guine ɓe ɓen fappu si maayi ɓe artirtake lagine ɓe sudrete koɓe yaari toon si Allah jaɓi yo Allah jonnutu men leeñi amen ndi mi torike mo kanko Allah mi fattike mo yo Allah gal noon jonnuti
en leedi lagine amin ya rabbi yo Allah lon ɗo hokku mawɓe lagine ɓe hakkil ɓe acca ñaamugol ngeenaari ɓe tertoɓe ɓiɓɓe maɓɓe sularɓe yaroɓe beere wallahi yeedaroɓe ɓiɓɓe maɓɓe entourɓe no ennaɓe tun waɗireni waɗe ko sokkotoɓe beere hakkunde ñetagololon yeedaro a tawa ɓurɓe maɓɓe ɓen ko sokkotoɓe beere to jinoɓe aade mo sokkotako beere marɗo hakkil mo jinata hunowo Allah wallahi on ne baba ton tewto ɓeeɗo ko bandi de si ɓe ari ɗo ton jaɓo ay wernugol ɓe to ɓe arfe holleɓe programme alaka ɓe ko ɓe balli ko ɗum watta ɓe yimaɓe change stratégie ji maɓɓe ɗin ɓe ɓari ɓe keɓlan ɓe ƴetti otal ɓe jennu won jaɓi minen moɓe amen men ɓawoɗo jaɓatano jawle am merci ale mi tawi ke guineɓe ɓen yo Allah wallu en wakkiloɗen immoɗen dadi toɗen darɗen hefte leydi men ni raɗoɗen bandiɓɓe hare wa alajji sellu en mara lagine nani hare en mara suga ɓen no moko ɓa lagine ko alajji sellu ɓe wowɓe o ɓen ɗon waɗi fof kala marɗo jinnete mum on lagine hara no mari position no mari capacité yawgol waɗa suga ko ɗi bandi joni wadde kon o inni misali komo Allah yiɗi he komo Allah yiɗi tu woni jokkindirta e ɓeeɗo kala mo yiiduɗa e ɓeeɗo no jokki andu Allah yiɗamo hande Mamadi Doumbouya ndaare no wayi a sikka e fuure homo yeli suga ɗum ɗon ko hombo yeli suga ɗum ɗon hay nene makko mi wolati ɓen no mari gaadi min mi nenejo mi yiya ɓiɗɗangon noon alpha ko nentel pétis makko il faut awa nene makko wura oɗo ɓawi nene makko wuuri ɓen nene makko e mari nene mo mari famille ko ni e natri ni ɓen alpha kono ko ɓawo mara famille ko waɗi mo no alpha konne ko ɓen anturi ɓe Mamadi Doumbouya anturi mo hande kadi awa ko kanko daranta hoore makko a faamuni alpha innete nawyi ko mawɗo ko anturi ɓe mo duwanmo moƴƴude mais kanko ko suka si tawi ɓe jiiɓimo ɓe jiiɓi gurdam makko ɗa hani ko hakkati makko sino ko yalti ɗon mi wawi démission de direct wonnano Jeanne Mario ni merci ƴette laamu mon ngu o wujji ko wujjata kon ko ɗum o faala yenene makko ɓe jawle ɓe sikka ɓe jooɗike jande ɓe ari ɓe nangi ɓe hinsiɓe ɓe nanga yurmin kinagol ko to yurmetake ɓe ɗum ɓe jooɗike ɓe suɓike jawdi ɓe ni kamɓe ɓe harata ɓe marano puttere ɓe yeeyoɓe liɗɗi hande ɓe heɓi kon ko ɓe heɓi kon fof ɓe yewɓe yeengo ɗum ɗon yonaani ɓe yoɓe jokku ñanmi go weetay hara ko ɓe haɓɓaɓe ha yorike gine en fo na huɗa ɗum an gine en fo na huɗa ɗum are si mi ari mi haɓtay ɗo walla ɓurtu wallu hajja Maymuna mi ɓeyditana on ɗo ɗum mi yi hande vidéo kaɓe semmata nene Mamadi Doumbouya ɓe yara ndiyam ɗam wona nene makko ko jaja makko wona dow fangal doñorgal ngal awa gasi doñorgal ngal merci beaucoup sœur Maimouna vraiment ɗo ɗen ko ɗum wanno si inna ko a wona e sakkiti ɗon par ce que ɗo a yewti fop ɗo tu as tout dit ɗo ɗen Alseyni vraiment félicitations à toi Mamadou Diallo félicitations Maimouna vraiment fop no weltanima intervention ma on fof kadi jaaɓi amina ko duyiɗa kon donc haray ɗo hiɗen weltano vraiment Alpha Bari hiɗen weltano Mamadou Diallo hiɗen weltano Alseyni hiɗen weltano Ismaël Diallo hiɗen weltano Bari important on fof moɗon vraiment merci à vous voilà sœur Maimouna min fayda komi wolayno kon fof o woli donc vraiment haray ko andingol jama on tum wondema ko wowli ɗo kon kanko sœur Maimouna ko ɗum ɗo ɗen guineɓe ɓen dowa appliquude gorko e debbo parce que vraiment ko hawtuɗen donc hande so yii hande hiɗen wola ɗo fi Fonike Mengue e Billoba joni hiɗen jonte ɗiɗi ni si ɗo e nder jonte ɗiɗi haray woni duuɓi ɗiɗi ɓe nanga ko honɗum kadi waɗi si ɓe neeɓi ko ɓe nanga ton ko par ce que hiɓe sali jaɓude ngenari par ce que hiɓe sali fenade par ce que vraiment hiɓe inni mayde maɓɓe nden ɓurani ɓe yawgol tawta nde fenade ɗo jamfagol leydi maɓɓe ndin ɓe wakkilaki jamfagol leydi maɓɓe ndin donc musidɓe an il faut andon wondema Mamadi Doumbouya o wawata luttude tun e lordugol jama on ni mo be habbo tour mum on il faut que ça s'arrête
à un moment donné il faut que ça s'arrête. Donc il faut himbe ben immo yetta responsabilité mon en tant que citoyen en famille doden et le 9 juillet Guinée on faut nous doit jonnu de dernier avertissement Mamadi Doumbouya si tawi o accitali bedo ko bedo ata nangede goy Guinée on faut nous doit wi demo en do e 9 juillet yo taw hara fonike menge billo ba liberama e si tawi go dum wadi be kadi ko maabe arabe asuma be inna ko kambe wari be on yi hay tumba jakite be asumali ko kambe wari tumba ka kambe le yahani tumba maison centrale fo yi be yey be beppondiri e pénitentiaire be wonbe tombe be yaltiniri tumba gere quartier on don fo baybe atto e jango mum bay den nyande be yahanno mo den be hettano mo jango mum baybe ari don den ha yahayno be école be fo den nyande yahano école parce que yaltu do sikka ko guerre fokkiti tay ko tumba arana donc dum do non Guinée be fo yi dum do be dariki kadi be inni na kambe wari be jettira mo non ko prison be naba mo nokkugo o wona don den jonte seeda tun o maya be daro be na kambe wari mo kadi ko hanno be accamo ko prison parce que maison centrale ko ide fop de ngandi ko prison donc dum do fo no feƴƴi e yeso meden hande hiden andi Aliou Ba kadi no donc hay fu e bonna foppi no andi hay fu e bonna joni non be won be darade do den inna wonde ma mawbe ben no yenna fuuta wi be wonde ma bappa jami no yenni mawbe ben fuuta parce que himo inni o yaali ay fusko mawbe ben wadani fuuta ko tawata ni dum do ko luttete fillede onon hakkunde mon e Allah onon wondube e khalif général on donc onon jodi be hubi be don wonbe yawde négocier contrat ji négocier business ji mum idon ande fuso wadana fuuta onon tigi do felliti dum ko wondu yeddanto hadi beteke nyamon intérêt ji fuuta yeyi to men fanko hara beteke on daraki kade wigol men meden yenni o onon hino fanka parce que hidon jodi hidon wadde ko faala don hidon sikkude joni onon ko onon jey fuuta quoi est ce que hidon andi ko wondon formude ko himbe marbe hakkile faamu menen hidon formude men parce que men yiyon ko laabi pos grâce à qui grâce à Mamadi Doumbouya parce que hay fewndo Alpha Condé sifa dum do wada Allah Guinée donc hande en hebi vagabond sifa ndu e hoore la Guinée hantawa hay halfinabe fi dinaji be foko mabe jodo be kellana fenande dum do wada yeso ame mede wuri be den selli mede mari hakkil mede mari faamu awa haray ko mi andinta on wondema on ala fusko wola non men sina yon fanku ko yon fanku parce que hande hay Allah jomira don no tikkani on onon tigi hidon andi hidon bambude bandiru sifa Mamadi Doumbouya hidon jetti ndu bandiru hidon duwanade mo hidon inni odo den no gollande en hidon Mamadi Doumbouya no gollande en onon entourage on hidon wiide sabu kalif général fuuta on hunde kare wadi fuuta menen hara ko Aliou Ba tumbe wonno sabu yaltina hara no be golli 5,000 milliards no jetta ko banque ji Guinée fi ko gollire der la Guinée onon ko hondum gollu don sabu hondum kalif général o wadi ha golla est ce que onon hidon mijito ka onon don sikko de menen ko be fattu be la Guinée kay don sikko de menen du bandiru do den kondo boyru du yaay du yetta pinka du lamo do den du wadi nembe ben ko be fala men jokka fenande fi dum mayde men dem burani men mayde dem burani men jokkugol fenande parce que meden andi men wuri men mayay Allah ko goto Aliou Ba no jodi o sali o yaltata ko kaso en tant que ko fenande simo fala no hare no yaltia hara naw no yaltinimo ono mo mijitata ko on anda wonde ma Aliou Ba himo wawno tawtude be kanko kadi e hore o tonya hay fuy o nyama o wada ko fala o borno buri di borno to don o dasa otoje buri de dasa ton o sali fi wondum parce que hare o toni jama makko o toni leydi makko din o jamfike wo o wada ta dum
be hande wona be wullede fi mum fo nene usu en onon idon dari mabori en ko hondum be wadi Usman Gawal dari ke yeso mon on fo o inni on wonde ma hay kambe be anda ko be woni o inade wanda ko nene usu woni ha o inade wanda ko mabori woni ko dari o inni wonde ma yeso fo wonde ma fi foni ke menge kambe be anda ko woni te kadi non ko jama on andu moko banno jogi droit majjugola te ko kanko andi kadi si tay o yitama si tay hollitete si hollitatake onon dum do den ko neddo wondo e der leydi lagine dari woliri ni onon hidon andi pesere nene usube yo ha ko makko be yahani mo hay goto yahana mo sina gendarmerie on mabori hay goto yettamo do sina gendarmerie on fo no andi dum joni ko ben don jetta naba don onon o wawata wiide awa joni ko beedo naba don ko don ma ko don fonike naba ko don billo ba naba bibbe eli kamano ben ko hombo jetti be babe babila keita ko hombo nangibe nene tibu kamara ko hombo yahannobe dum do fo yonali joni ko makadi inno men mene mame wona na feno jam fotodo bandiru criminelu terte acce wato nadu kalif general Fouta on e problème parce que kambe be ala problème goy parce que be ronda do dongal ngal be hanano ka rondede on toñibe hidon continue kadi don toñude be onon entourage makko fo onon idon yoli bof vous êtes pourris ko yon andu no wonde ma na men fattu be lagine comme citoyen be gine yembe men holla yon dum hiyon parce que Mamadi Doumbouya nyande o habba o wallahi billahi fenane nende dogay te kadi meden tori non gine yembe ben fow citoyen be modjo ben fow wata goto wat woni wondo buumi do wato yalto keri lagine din sinande o nyorta anda siko gorko ma debbo hay goto lawotako ko meden tori kadi gine yembe ben fow wonbe ko diaspora de Mamadi Doumbouya nanga mo beye kupu bie mu ngofotto yen ton parce que gonga nyiba e lagine o paga e penale ko wondo mabbinde lagine do me yaltinere dum wa yaltinowo meselal e der duma me yalt be ittay dum men feroto on nana assez voilà haray mi hada do musibe parce que tout est dit haray on acce hakke commission qui parce que mo son kali dum do ina o banwa dama voilà. Merci à tout le monde. Onon Arno Bedo Benfo Senditi Wadi Kerji. Vraiment, vous avez été super. Hara on weltanama. Hara inge sa jaro jidin kadi. Comme d'habitude. Jamais qui s'y meren.